Reaksi aman ketika mau tidur, tetangga berantem. Iya. You have to close your eyes. My baby's sleeping. My baby's sleeping. It's okay, baby. Hahaha. Kan baby Emma mau acil mungkin. Baby Emma mau acil. Baby Emma mau acil. That close. Kenapa tadi itu? Karena dia kedinginan, dia butuh blanket biar dia jadi. Okay, now you sleep. Dia nggak bisa napas lah. Dia cuma scared. Dia masih ada ininya. Close. You close and then dia close. You close your eyes first. Udah close belum? Iya, udah close mata dia. Kamu buka, dia buka lagi nanti. Tuh, kamu buka, dia buka lagi nanti. You close, dia close. Emang gak ada feel? Ya, dia kan close dah tuh. Close. Close. Not feel her eyes. You close first. Oh iya. Dia ada kayak gini kan. No, nggak boleh tutup gitu, harus you close. Mama dia udah close belum? Dia udah close eyes. Tapi Emma masih ngintip. Ya, dia buka lagi.